vhathu vanzhi vha khou ṱangana nyimele dzo yaho nga u fhambana futhi hedzo nyimele mutshilisi wa Phala FM vhaṅwe dzi khou vha ai mara ti show ndi yanga bo Kedibo show ndi ya Vhalauzi okay Kediboni Mulaudzi ndi ramiswaswo aseisaho so tshithu tshi ntakadza nga u bva Venḓa ndi uri mazina ane vhabebi vhashu vha ri ṋea one Venḓa ndi mazina mala ane avha na that thing, you know that thing man, you know that thing. So ndi bva muṱani muhulwane hashu na vhasidzana vhararu na vhaṱhanga vhaṱanu na vhaṱhanga vharathi, I mean, so na vhana vhaṱahe, so vhabebi vhanga vha busy too much 9 vhana vhaṱahe vhoṱhe wa mama na papa vhana vhaṱahe come on so ndi vhasidzana vhararu na vhaṱhanga vharathi a vha pfhi madzina a hone musidzana wa u thoma u pfhi Marubini, a zwi vhona dzina ḽa hone ndi ḽavhuḓi Marubini ne ḽi na that thing ne. Wa vhuvhili Tobowani like na ḽone ḽi na that thing ne. Wa vhuraru Azwindini it's like, you know, you got 99 problems but you know ba sharp, you know. And then the mutukana wa u thoma Balangana means expand and grow. We all know that, you know. So Marubini, for Avala was the Venḓa, it means like, you know, back in the days, Musi Batu Wachifulua over Zitawani, like, you know, back over Mashubini, hence Marubini. Otobawa, when somebody has passed on, Gashivenda, you know, the last look in Gotobawa. Azwindini means trouble free. Then Balangana means expand and grow. And then Amutukana will Mukobi. Mukobi, it's our great grandfather's name. The Avala Makukubash. Mutukana Fikidiboni because kosi yanga na mkomana wabo koulwa so ndikazondisha Kediboni miyanga ndi mulovedu so asikobuya that so miyanga right na Kediboni jam Mulaudzi, you know. And then mutukana wabo raru Ntomeni means abona bakodora yeah kapa Ntome, you know, the Wasumbezi, you know. And then mutukana wabutanu Takalani, we all know what that means. It means be happy. Mutukana waborati una Mbuleni, you know, the runner guy, I think so Mgidi, you know, una medal of Musuku, una medal of bronze, I think now silvers were cars, Atlanta Olympics, now Beijing Olympics, you know. Apart from Mazina Marubini, Tobowani, Azwindini, Balanganani, Mukobi, Kediboni, Ntomeni, Takalani, and Mbuleni. Like Mazinone, Asha. Mbuleni, here's the thing, Mbuleni musarichura, Savana, una izula zina chukua sibling rivalry, une anito funana fandi one Savana. Mbuleni musarichura, there's some takali like in that way. I know about I'm a Kediboni wana vivo, I as a vivo. So Mbuleni muratu angola na gidimati. There isn't one when some takali. Mbuleni ndi ene oitauri papa na mama basangwaringa goloi, ngoringwana elisikuzi lako gidima otote. Grocery shopping and the Gidim. I mean, those rappers, because was wearing a glory mosh. And then Mbuleni, over Namutum tea is in Thailand, over Namutuna girlfriend in tea, where Momalati. Poor girlfriend, Odingas like Mutumbo and Odingazomusia Maraz, and wait. Shambule net Chenifuna, and was like Anjamfuna, Gidimani Rebone. Gidimani Rebone. You know, so Mazinashine, Ashaputi, like Zendam is one, like, you know, Marubini, Tobowani, Azwindini, Balanganani, Mukobi, Kediboni, Ntomeni, Takalani na Mbuleni. And then musi uchiya KwaZulu-Natal hange une bathu vamba ndebazulu kandi bazulu atichafese hange KwaZulu-Natal bo Mnambiti bo kwaMhlaba elingana. Babebi vana bachine abana bamazina babebi bamazulu bavapha musi bachine abana bamazina. Same scenario vana batayi bote vasina vararu na batukana varati abafe mazina na KZN musina wothoma abafe ufinyi musina wothoma ufintombi zvinozvambara musizana wavili ufintombi futhi zvinozvambara musizana mumwe wavuraru ufintombi zodwa zvinozvambara ndevasizana vote like vavapa man vavapa and ukodaka vatukana mutukana wothoma ufi vafana zvinozvambara vatukana wavili ufi madhodha zvinozvambara vatukana hadhaka wavuraru ufi siyabonga ndivo libuwani vakolibwa muzimu for vatukana vararu na vasizana vararu vevanonga muzimu and then vaya vadova vaita zvithu zvavo havana mutukana mumwe mutukana wavili ufi hai kwanele zvambora haizvo volingana Kediboni vana vunga vosimangaliso vomini no so yeah, you know ndizvezvo you know ndizvezvo mchilisi wa Phala FM
nda ndi tshi kha ḓi vha ṱalutshedza musi Kediboni asathu dzhenelela musi nṋe ndi kha ḓi vha ṱanganedza kha ino mbekanyamushumo uri kha nyimele dzoṱhe nda ra khou ṱangana nadzo iṅwe ya mishonga ya hone yo katela miswaswo uri kone u sea. Mwini washu ane ra vha nae kha ḓuvha ḽa ṋamusi ane ra khou ḓigeḓa naye ndi Kediboni Mulaudzi ane a vha uri ndi ramiswaswo mutshilisi wa Phalaphala FM funa musi ri ḓo sea ra lila fina musi ri ḓo sea ra hangwa mathada ashu ndi khou vha ṱanganedza nga ino nḓila kha mbekanyamushumo ya Ridigeda nga dzina ndi Miss P ndi tshi ri kha ri vha roṱhe u swika tshiṱoro awara ya vhuṱahe ri live kha Facebook ri live kha Twitter vha vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kha vhathu vha re no maḓi ri tshi vhuya ri a to mu ḓivha zwavhuḓi hoyu Kediboni uri u bva ngafhi nahone o aluwa nga nḓila ḓe ro thoma ra fhira ngafha. Vho Mandela vho vhuya vha amba uri ri na maanḓa u shandukisa shango ḽa vha ḽavhuḓi zwi zwanḓani zwa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Ridigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Fomiti wa minete ndibva kha awara ya vhumalo mutshilisi wa Phalaphala FM tshi ḓo swika tshifhinga uri na vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ngo tou founa kha 086 002503 abe hafha musi ro yo maragani upfhi abe Miss P nda ndi songo fhedza hafha na musi u tonga dzi ḓo vhuya u swika ino mbekanyamushumo tshi swika magumoni musi ndi tshi khou ni ṱanganedza pha kani o funana ndo ri the general. Yeah, thank you the general ngori nne zwa miswaswo ndi zwanga ngori I think sara miswaswo ti I think sa vhathu vha rema ri fanela u shumisa zwine ra vha nazwo u dzhenisa vhathu vhaṅwe vha rema kha hune ra vha hone. So nne ndo dzhenisa vhathu vho fana vho ndo funza vhathu vho fana vho Trevor zwa miswaswo Trevor Noah vho Tumi Murake vho Tolesmo vho Skhumba vho Eugene Khoza like you know genge njinji ndo vha funza comedy uri na vhone vha kona u ṱhogomela miṱa yavho. So yeah. The general is the perfect one. The general mara liko vaga liko vaka uri ndo thusa vhathu vhanzhi uri vha dzhene ngomu kha zwa miswaswo because vhathu vha rema thi ri na zwiḽa zwa uri ndi mini ndi vivo kana mini hune arali iwe u khou shuma shoponi nthihi a u nyagi u thusa vhaṅwe uri na vhone vha kone u dzhena u fanela u vhe ndi nne ndi ndoṱhe no I think sa vhathu vha rema ri fanela ri gudele hezwo a si zwone ri fanela ri dzhenise na vhathu vhaṅwe hune ra vha hone. kha ri humele murahu musi ni tshi khou aluwa u bva ngei ha mashamba Chivuyuni Chivuyuni ri lavhelese na Kediboni hoyu we a ḓo ri zwenezwi a tshi khou aluwa a mbo ḓi kanda N1 khou ḽa ya alutshela Soweto then ri humisela murahu ngei musi ni tshi kha ḓi vha ni ngei ha mashamba na musi ni tshi yo tshila vhutshilo ha Soweto. So ndo dzhena tshikolo Chiwini Primary School ndo funzwa nga vho Rambaho na Vhavenḓa na maṅwe mathichara u bva afho nda dzhena high school Lishavana high school nda funzwa nga vakomana vanga tiri vha Mulaudzi ro thanya ndi vho rine ndo funzwa nga mukomana wanga Thiba Mulaudzi na Robeni Mulaudzi zwe zwa zwi seisa ndori ni wana uri mathada ni sa matshudeni nne ndo hovha u tshi to tsumbo nga nne u tshi bva iwe yayani ngori murathu ndi swike ndi pote kha miyanga either iseme Thiba na Robeni fine ndi nga ni khou pandela murathu wa tshikolo so ndo dzhena hone tshikolo and then zwa miswaswo zwo thoma hone like you know I think over primary school ndi enda thoma hone ngori una zwithu zwa ndi tshi zwiseza sa ṅwana ndi tshi vhona hezwi ya seisa like you know ra tshi takalusa dzi sitcom kha SABC 1 una zwithu zwiṅwe zwine like sa ṅwana Muvenda thi ndi tshi hula ndo ndi tshi tamela ndo tama uri ndi vhe ṅwana mukhuwa you know ngori ṅwana mukhuwa arali a sa pfhi vhabebi vhawe vha murumela rumuni yawe like Timothy you've been not go to your room sa ṅwana Muvenda like arosaphi mi wa kera thuba nahone a vha keri thuba vha ruma murini uri yo ka thuba you know like that's cruel like u fanela yo ka thuba u ithuvhe like no vhena zwi vhona u tshi yo ka thuba u ya khou lila thi u tshi wo vhuya u vhuya khou lila mara u vha u khou tshimbila nga ongolowa hoping that mi wa ḓi ralicha no mi anga never and vhabebi Vhavenḓa vha tshi urwa thi ipfi liṅwe na liṅwe ndi thuba like ndi ngani ni songo ya tshikoloni miyanga yone yo vha yo wesa ngori vha tshi urwa thi ni wana uri vhahirisani like vhomakhi vha ḓo amba na miyanga vha tshi khou nthwa thi vha wane makhi vha ri o itani Kediboni we hapfi hoyu noni miyanga ya tshi hoṱora like you know like hoṱora si ipfi masho vha wane like you know miyanga yone yo vha yo wesa ngori mara nge tshi tshifhinga ni kha ḓivha Chivuyuni ni wana uri vha dzhenisa maipfi ane ha ngo tea u vha hone musi vha khou ḓi nthwa like inwi ni tshi ḓaela ni fana na khotsi anu like heaven a bedroom politics manendo ndi khwine ngori ndo vha na muirisano like my next door neighbor friend mudzulatsini Solomon ene zwa zwiwe musi vha tshi murwa like you know maipfi like let's say maipfi a fumi zwa tshi ḓuvha ḽoṱhe ngori miyani vha tshi kakamele you know ndi nga ni so
then ubvapo ngori ndo uvalisha vana ngori tiri valwazi ro thanya you know I mean that's one ndi valwazi FM namusi so asi phalaphala FM ndi valwazi FM so ndakona zwivhona zwa miswaswo zwingavha mushumo une nda nga u ita then nda phasa matric habe rina vanga ringo phasa nga zi S no ro phasa nga zi matric exemption une like you know levels then nda vets usvika vets ndo ita accounting nda phasa mara aisikontakadza asikomfusha accounting then nda ita advertising hezo ṅwala zwo andaza you know kha radio kha TV na kha mabambiri na kha newspaper nda ita zwezwo nda wina pfufho award like you know I think ndo wina award tharu ubvapo nda namba nda ri ndi khone to ita comedy zwa miswaswo ndo tshimbila ḽifhasi ḽoṱhe America Canada UK Asia Australia I think ndo no ya mashangoni a fumimbili dzangoni ḽa Africa so yeah you know ndi career ya serious like you know hune company yanga ina thundu nga ngomu za comedy vho Soweto Comedy Festival vho SA Comedy Awards vho SA Comedy Academy so company yanga worth I think 2.5 million. Comedy, yeah, there's money in comedy. Ndikutua na inu ndamusi. Tiko yenda dzula pano. Fumisumbe wa mina ite ndivaka wari ya bumalo. Ndiko derumere apa la mura musini chiko sumbe zori ndibudo. And ndibono gari ndizwa ndemu rina musiri ya ambi rina baby bazwipe. Inoto nangeriwa accounting ele na nikuibu. Na pesa nga baby bazo. Nishipeza nambodi namba nalicha na saifeze. Nga uri asizwe ini munde na manona nga zoni. Doni rumisera mrawa ninge musini bashko ni nangira ini munde nga ngumu bidu ya ndo nichito zidiba zori. Anasi zoni zenda koza. Zoni ndikutodo baramiswaswo. Atiri babebi vane zori iva tichara kana iva maswole kana iva polisa uri arala zwine wa khou ita zwone society uvhe na tshine wa ḓo vha khou ita tshone you know so vho nangela accounting ngauri vho vhona ungari ndi buḓo ḽine ḽa khwine mara nga muvhili nne ndi muthu ane a kona wa creative ane a kona u ṅwala miswaswo ane a kona u ṅwala dzi adverts ane a kona u ṅwala zwirendo ane a kona u ṅwala zwithu zwinzhi so mbilu yanga yo vhavha ngauri huna vhathu vanzhi vhane vha vhenga mishumo yavho ngauri vha khou ita zwine mbilu yavho ya siko ḓo ita zwone and ndi vhathu ava ndi vha pfela vhuṱungu so vhabebi vhane vha khou thithisa Ridigeda kha Valazi FM ndi khou uri ti oyo ḓo ri thathisa na musi mapalapala vhana nne ndi khou shuma hafha for ḓuvha ḽithiso ndi sharp enemies PI zwi nga si iti so vhabebi arali ṅwana a khou ḓo ita zwa miswaswo kana zwa actor a vha mutendele arali khou ḓo tamba tenisi ari khou ḓo tamba bola kha vha mutendele tambe zwino ngori huna vhana vha vhatshena ti ni wana uri vha kona u bvela phanḓa ngori ubva vhuṱukuni vhabebi vha kona u vha ṱuṱuwedza uri vha ite na vha tikedza uri vha ite zwine vha khou ṱoḓa zwone so ndo litsha mbilu yanga nda pfa yo like yo takala ni tshi kha ḓi vha hanefho kha ri to dzhena kha ḽeḽa ḓuvha ḽine na litsha tshikolo no to bva nga matsheloni ari mine a tshaye ane ndo litsha kana no dzhia founu na mbo ḓi vha founa re nṋe ngo hezwo accounting he mukegulu na mukala neti spaces kana no sokou to nyamalala ho itea mini ḽeḽi ya ḓuvha a ri to humela kha ḽeḽi ya ḓuvha ndo vha ndi khou dzhena UJ just down the road it's in SABC so ndi a zwi ndo ndi khonani na Buga Love na Zwai because ari kha class nthihi UJ ndi zwi ndo ri ndi tshi sedza uri ndi khou ḓo ambara suit na tie mushumoni ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe rai zwi ḓo mbalela u bva afho nda mato litsha nda ṱuwa mara vhabebi vha nga thungo vha vhudza uri miyanga tshi ḓo kwata nda litsha nda ya AAA School of Advertising nda swika nda apply ndi tshi fhedza u apply vhabebi vhanga vha rai no iwe u ḓo zwi vhona u ḓo wana nga tshelede ya tshikoloni so nda apply nda wana na basari nda thoma u ya tshikoloni tsha zwa dzi khunguwedzo tsha advertising ubva ndo ndi tshi phasa ṅwaha u thoma vhabebi vhanga na vhone vha takala vha vhona uri no okay u khou ita zwine mbilu yawe ya funa zwone ya ndi zwo zwa itea zwo ḓuvha ḽeḽo ndi tshi zwa Phalaphala FM a ri thu swika tshivhilelani zwine vhone vha khou funela zwone ndi dzudzela hanefho Ridigeda roṱhe na Kediboni Mulaudzi na ramiswaswo uri na musi afha ri khou ḓo to sea mbabvu dza vhavha ho pfhi ri ḓo sea ra lila 2 wa minete ndi bva kha uri ya vhumalo kha ri thomele u rengisa musi ri tshi vhuya ri sa phanḓa na nyambedzelo yashu
Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rinanu misi yote. Ridigeda kha Phalaphala FM. Fumbili nthihi wa minete ndubva kha waraye vhumalo arali vhone vha soko ḓigeda na riṋe vha khou itani ndi hone hanefho hune vhone vha fanela u vha vha hone ḽavhuraru liṅwe na liṅwe awara ya vhumalo swika awara ya vhuṱahe. Vha ḓo vha tshipiḓa tsha no nyambedzano ngo shumisa 086 kana vha shumisa Facebook kana Twitter vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nano misi yoṱhe uri vhone vha kone u sia fhaḽani mbudziso ine vhone vha vha nayo. Hanga shavhi u fhindula na tshithu na tshithu ndo dzula ndo muvhudza. U ḓo fhindula tshiṅwe na tshiṅwe na zwo uri mufarisi hone na arali una vhaṅwe vhane vha khou ḓini tama thi ni nga ḓi vhona uri vha hone vhone vha khou lavhelesa ngeno vha no khou ḓini tama vhone. A fanela uri vhudza hanefha kha khasho ri zwi ḓivhe uri u vhone nane na khou seisana naye ane na itela ene miswaswo ḓuvha na ḓuvha. Mtshini wa Phalaphala FM ri vha ra live kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi kha Facebook na kha YouTube. Ri dovha hafhu ra vha hone hafhaḽani kha 87.9 na 7.8 vha nga tea vha ri ṱalela kana vha tou ri thetshelesa. Inu pfi nani sa pfi nne upfi inu ina mani sa pfi na luthithi musi ni tshikoloni. Hai upfi inu nani sa pfi na luthithi mara upfi nani tshi funesa nga maanḓa pfunzo na musi zwenezwi musi ni tshi khou sumbedza zori no swika he na litsha tshikolo ani ngo tshikolo tsha tshimbora like ngauri ni wana uri ndi na mihumbulo ine ya ntakadza mara thi kona u ita mihumbulo ya hone. Ndi humbula ḓuvha ḽiṅwe I think hovha hu nga tsha matshelo tsha no vha holiday nda ya dzikilasini zoṱhe dza lisha vhana secondary school ndo swika ndo ruma nga vho principal wana vha nthetshelesa vhoṱhe ndi tshi fhedza nda vho principal vha ri matshelo a ri ḓi tshikoloni vhana vho takala kanti ndi holiday matshelo. No mara ndo ndi sa pfi mara ndi zwiḽa zwa u sa pfa havhuḓi hune ndi tovha na mihumbulo minzhi like u fana na musi ndi tshi hula like nda ndi tshi hula ndi sa fhedzi zwiḽiwa miyanga vha tshi ri kana a fhedze zwiḽiwa ngauri vhana vha khou fa nga nḓala Somalia like tshifhinga tshoṱhe kidi a fhedze zwiḽiwa ngauri vhana vha khou fa nga nḓala Somalia man a fhedze zwiḽiwa wana ndi sa zwi pfhesi uri vhana vha khou fa nga nḓala Somalia like nne ndi ḓo ḽi rumela hani gaku na thango Somalia like like u fana u zwi ise posoni vha zwi rumele thango hani swika Somalia yo no sina like u ḓi vhudza musi ndi ṅwana miyanga vha tshi ri a fhedze zwiḽiwa ngauri vhana vha khou fa nga nḓala Somalia na zwino miyanga vha kha ḓi amba zwezwo vha ri vho ndala ndi vhege yo fhelaho vha ri na zwino kha ḓi vha ṅwana kha nne a fhedze zwiḽiwa ngauri vhana vha khou fa nga nḓala Somalia man anda kwata ndiri mawe vhana vha khou zwipha vha khou swaswa vhana vha khou fa nga nḓala Somalia vhana vha lathi zwino ndi vhathu vhahulwane vhane vha vha na zwiphaza Afrika Tshipembe. Mara vhushaka vhe vhuhani ri tshi khou lavhelesa uri musi ni tshi khou ita miswaswo yo ngo fhambana ni a dzhenisa vhathu vhaṋu ni a dzhenisa vhathu vhoṱhe ndo vha pfa vha tshi khou vhaliwa fha na mukegulu na mukala ahuna na muthu na muthihi no pfupfi hoyi noni ha u itiwi miswaswo ngaye. Miswaswo ndi zwithu zwine wa kona u zwi ṅwala hune wa vha hone na musi ndi ndi a kona u ṅwala miswaswo ndi kona u ṅwala uri like Miss P u bva hafha ndi ḓo vha na muswaswo wa Miss P ḓo vha na muswaswo wa Jones ḓo vha na muswaswo wa Phalaphala FM ndiri miswaswo i vha hune vhathu vha vha hone zwi fanela zwa zwori musi arali ini vhoni dzhela muthu wanu na to ya KZN KwaZulu Natal u ḓo pfi Miss P vha mshaya Stina like na to ya Soweto vho muranga Stina u ḓo pfi vha mshaple ka Stina mara thi Venḓa rina mango rina like rina mango na maafukada mahulwane Venḓa ri zwi amba zwo ḓo pfi Miss P vho mudia nga mango muranga mango zwi fanela zwori ngori Venḓa a una zwo fara mboho a zwo ngo ḓala mara ngeno tshikhuwani zwo ḓala ndo vha nda fara mboho Joburg End Street hai bring uri bring wa vhona mithutu bona musi End Street ndo fara mboho nga Mazulu Mazulu vha nezila zwo musi vha tshimbelela zwi pfi Skathamia uzibona Skathamia ndi zwino na wana uri na vhathu vha fumi mbili na muthu muthihi zwine muthu muthihi amba zwone sa murangaphanḓa wa tshigwada tsha u imba
hava lava nga va 20 vane va fisi backing vocalist va zwi repeat ati ni n'wana walawa wa lead singer va ri hayi na wala va 20 va ri hayi kumnande goli wala va ri hayi kumnande goli so vore chimfara mboti voita vo make sure ni nga ngomu a sekele ya hone ti zwe ndavha ndi tshi khou amba zwone na vhone vha zwi amba uri vhathu vhane vha khou fhira nga tshiṱaraṱa vha ri I know vha khou ranga nyimbo kanti ndi khou fara mbo nda nengo musekeleni ndi yo thusani vhathi yo thusani bo vha khou fara mbo yo vha khou fara mbo vha dzhola phone so miswaswo iva hune wa vha hone so na zwino ndi khou ṅwala miswaswo so yeah ndi khou ṱoḓa hanefho uri ni tou iṅwala kana i tou ḓa musi no eḓela mara ndi khou namba nda zwi pfa zwo ri zwa uri ni tou iṅwala kha ri ḓo lavhelesa uri musi no no dzhia tsheo yo uri ine ni tshi ṱoḓa ita zwa accounting na musi no dzulisa so ni ramiswaswo ni a humbula nga ri kha musi vho funa ndi songo ḓa ngafho no funa ndo songo isa phanḓa na luthihi ngori hezwo zwo shumela vhathu neti zwi funi so u vha ndi na bindu la zwa miswaswo ndi a ḓi shuma ndi ya hune nda funa hone selelo nje ndi dzula ndi hone so ndi ri ndi tsheo na zwine kha ḓi nshumela ndi tsheo ine ya ntakadza na musi ndi khou livhuwa nga maanḓa uri na musi mthetshelesi wa Phalaphala FM pfi ndi ya Vhalaudzi ri na Vhalaudzi hafha Vhalaudzi ndo ndi Vhalaudzi vha gai na vachimave vangapi ndi Vhalaudzi vachimave ndi chinave no ro ṱanganedzwa kha Vhalaudzi FM ndo livhuwa ri ona na dinani man ndi khou zwipfa uri vha muyani a thi khou vha a ri dzhie mic ngori a thi SABC a ina budget hai ke ya panoni a vha na tape zo Jones mic iwe ke ya panoni vhathu vha mdzimu uto vha sa pfesesi tshikhuhu hoyu muthu Vhalaudzi ava vhuse ndipfi ava vhuse mbusi ya Vhalaudzi mbuso yanga ndi ya uri mushumo uyu wa miswaswo wo thoma wa ufhio zwo thoma ndi kha ḓi vha Lishavana tshikoloni tsha Lishavana high school so zwi malofhani anga zwa u seisa vhathu so mara u thoma holeliwa ndo thoma holeliwa nga vo 2008-9 musi ri tshi thoma zwa miswaswo ri tshi vho seisa vhathu Durban, Cape Town, Joburg, Kimberley na vo Botswana na vo Lesotho so u bva nga 2008 ndo thoma u hola tshelede tshi thoma u dzhena banngani nga 2008 Vhalaudzi I know. Recording za mada kutumani. Boti, atiko wapi. Ndio principal, ndipo principal lisho. Ndiko fonga ndi Vhalaudzi vamwe boti atiko wapi ndivone boti. Ndine Ruben. Boti wanga. Ndimukona. Ndolivwa boti valumese mani si. Ke vatsini. Vari mini mani va vatarifali. Raberi na mashaka. Avazwi ndi shango la Vhalaudzi ndi Vhalaudzi FM namusi ro vha dzhenela ro dzhena Phalaphala asi Phalaphala ndi Vhalaudzi FM ro kona na kalazi ngafha Miss P zwi khou takadza zwi khou takadza badi ndo ri u vhona advert dza takalela nga maanḓa hava vhudze na mawe vha vhudze uri no vha mboni Gideon Midaya Phalaphala FM Vhalaudzi musi vha tshi khou vhona khoyu mutukana wavho ndi nga ḓi ri ndi mutukana wavho ngori thi vho to alusa vha nga ri khaye vha muḓivho u bva zwezwiḽa musi a tshi kha ḓi vha muṱuku u swika hafho hune ra khou tou mu vhidza ra ḓa Ridigeda naye ngauri muthu u vhuya dzula hafha noni kha ino mbekanyamushumo zwi vha zwi khou amba uri u khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa vha nga ri mini khaye kha musi a tshi khou tou vha thetshelesa na shango ḽoṱhe ḽi tshi khou vha thetshelesa kha hoyu khotsi vhunene ndi khou ri o ri ita vhathu hoṱhe hune a ya hone riṋe ni ḓivhudzwa ngauri mushumo une a u ita ndiwe ene muṋe a tou funa ndo pfa tshi khou amba zwa accounting thi ndi zwine vhabebi ra zwi takalela vhana vhashu vha tshi dzhia masiaṱio fhedzi ene muṋe a zwi vhona zwa uri hezwi zwa accounting thi zwi funi ndi funa hezwi zwa miswaswo nga hetsho tshifhinga riṋe ro vha ri tshi ḓi vhona hu tshi nga ndi u sa pfa
matsina ndione mathomo a mushumo wawe zwino riṋe sa vho khotsi muhulu khotsi munene dzikhaladzi vhabebi mashaka ri a ḓivhudza ngaye ri khou ri mudzimu a ri vhulungele ene hoyo muthu ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa vhalaudzi ri khou livhuwesa ndo livhuwa maipfi ri a ḓivhudza ngauri na musi mu na mistini kha Vhalaudzi FM kha Vhalaudzi FM madekwana na musi vhalaudzi ri khou livhuwa nga maanḓa vha ḓo vha na madekwana avhuḓi tsiri ro livhuwa nga maanḓa uri na dzinwe uri uri ndi vho rubini aba no atri Mike ono wo wela fhasi nga rona silo tape na u to amba vhona ini vho zwa tshiphirini vho nyana ini vho amba vha muyani vho tshini zwa Phalaphala FM ndi tshifhinga tshavho uri vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo vho vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa 086 002503 kana vha ya kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na no misi yoṱhe kana vha ya kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na no misi yoṱhe Ridigeda na Kediboni Mulaudzi ramiswaswo munna hoyu mthetshelesi wa Phalaphala FM miswaswo yawe ana aholi o seisa vhathu ari to zwiamba so uri ndi o seisa vhathu ngauri ari nda soko ri ramiswaswo vhathu vha ḓo vhona ungari ndi zwezwo zwo tamba zwezwi uri na vhaṅwe vhane vha soko ri ndi ramiswaswo ngeno muthu a khou hola so ramiswaswo ndi ane a holeliwa thank you tshine swa Phalaphala FM Ridigeda na ramiswaswo ane u a holeliwa u seisa ana wana zi SMS notify me ziva bangani mara upfi inu yangi ayani ya zwiphiri zwi khou ḓo bva na musi una na tshithihi siho hauna tshithihi upfi ndo to aluwa muṱani na vhori ndi vho ramiswaswo upfi mukegulu vha tshi seisiwa nga maanḓa ndi nyiwa vha tshi khou ita miswaswo inu ni sikala mṱuku mukala vho na Gambi Mulaudzi aya seisa khotsi yanga ena uri vha tshi tshisa vho muro erane atimbuzi atilimatari so mi anga na khotsi yanga ndi vhathu vhane vha miswaswo vha seisa na vhakomana vhanga vha seisa so ndo ula hune ha Mulaudzi ndi fhethu era ula hone huna zwa art khotsi yanga vho vha muvhaḓi zwa miswaswo like mukomana wangu u ari khomba na zwino ndi teachera maṅwe ndi teachera muṅwe ndi muṅwali so ndi like Vhalaudzi na zwino muṅwe ndi engineer muṅwe ndi muhashi ngafha so muṅwe ndi engineer so ri ndi zwezwo ahuna zwiṅwe Phalaphala Lokovela ndi madekwana ndi khomba nanyi ndiyo ndi ngabusani ngeni khomba nanyi Nona mele dia fana mdiwa bo 00 mesi mudulu wa bo 00 khoyu Kediboni Mulaudzi Kediboni ni na ndi Mulaudzi Kediboni ndo ha ni Mulaudzi hayi monna ndi mfezi na iri mina mratwanga ndikari ndo soko dipfumulela iri ndi ni renga joke iri ndi ni renga joke ndo ha Kediboni ndo ha shoyo misi yani kwama ngokapta kana ngamanda na musi na ndo takala mawo iro na mratwanga Mulaudzi nda ba Mulaudzi sabana Mulaudzi uri ngandeza miswaswo Mulaudzi anga soko miswaswo yavo wena ichatangaza ichateisa izo vachamba rina rishaseya zvaru soko kwata ru soko rofuta patolanga mini vuswa kana mutavo utomata gai ari siwana miswaswo yavo ichatangaza nazvivona miswaswo yedala Mulaudzi ndikotogwariwa namusi ava ndifenduwe ndikolivuwa nga maanḓa mudulu wa 00 utsoke badona misi yeah okay so atri sazwo ndamba uri ndina bindu la zwa miswaswo ti zwine so it's a comedy festival ti nduri namusi ndono lova i ḓovha show ine ḓo bvela phanḓa ndi une vhana vha ḓo ḽa hone na izwo zwa the SA Comedy Academy ndi tshikolo tsha zwa miswaswo ndi tshikolo tshine na tshone tshi ḓo ḓi ya phanḓa ti mara na mabindu maṅwe ane ndavha nao ri na hodela 4 ways inopfi Montelavu boutique hotel ndi hodela ya ine vha na hodela ri dovha ravha na comedy club the comedy market ri ita zwa miswaswo u bva nga ḽavu na swika nga ḽavu nga mugivhela vhege iṅwe na iṅwe 4 ways na ita na ri na restaurant nga ngomu ha hodela ya hone ri na spa so hu na mabindu manzhi enda vula ane haho kha zwa miswaswo nga tsiri nga covid voramaphosa vho ri a na miswaswo Phalaphala Lokovela ndi khomba nanyi ndiyo uri ndikabusani ngeni khomba nanyi mwana wone kwende sawa ndo Oscar khoyu Kediboni Oscar ni wa Mulaudzi kana ni wa Mulaudzi
na kila Mulaudzi Mulaudzi kimula kwako Gauteng mara ramshoni na malopa Mulaudzi nyana ngomu ti uri na Oscar ni shapo ndio ndo ponje rinogona kuendelea kusimona kwa vete vetse ndoita cost and management accounting zvasiite wa Mulaudzi lekuendo ria ai ni maswole ndikango divori nonomarana na una vana hapo petungori ava vana vanga vachisado kuna limwe hapo ziyakuya kati kaidivoni ndinoticheresa radioni ti okay womuto atotangana kunojola mushumoni siyafona mukuru ndiwo hasho so angasiite ngoraro okay ndinavana vararu tomofi Mulaudzi una ukuita onohura ndi una 18 una vaviri vana vazira Cape Town mumwe ufi Buthali so ndone vana vanga mazina ava baby vanga so Mulaudzi Buthali miyanga vafimba Buthali Mulaudzi so ene vomsizana ufi Buthali and then una kutuku anokufi nagambi Mulaudzi kosa nga vafi nagambi yandina mutu mara u Germany zvino tiri vatu varema vana dhiramanyana so nandidhiona lekhuwa langa liGermany so ya ndina mutu ufi Margarita so ya ndimukwa ndimukhuwa notangana naye zvino yaningei uita dzicomedy ndotangana naye pano airport ya OR Tambo International mwa wepelawo so ufi Margarita so ya mara ufi Margarita kana ufi Margaret miya wavafi Margaret and ufi Margaret yeah 086 kana vachimisa nauzipiere sevisi ndatisinazare para para FM rone napala ka www.parapara.fm.co.za lokovera Mifty ndikomba nanyi ndiadolfaka watsamwa anobva padzingai kuchineya ko yukidi ndati kunya kutomubudzisa oyo mungana wangu ari yakonogwara ari gwara nimngana wangu ini the way nina vachidhara ngayo ti nichisvika stop sign ndisvika naima ngori noima stop sign chichiva muvara mudhara the way navachidhara ngayo ti anikoni nospela DVD uchivispela DVD is like yo DVD wispela ni DVD muripedzeni ivani muripedze ipa ungari nikotima ungari nagwaraone ungari wikinyana vane vavana mazina achikuwa ari nifaces Oscar ndoliona ngabzina la Oscar nawacho dori ndinobudzisevo nichitomubhika nibhika nitomanga upeta kana nitomanga ngaunyongelela rinetiri ramiswaswo vantana rina rishumisa zimicrowave mngana wanga ribiki ubhika usone uchiziva microwave anobhaleliwa kare mngana wanga ndisongita ngoraro mngana wanga sho hatikopenda mngana wanga nione apa katikutoko rione Kediboni SA nodara ya naka Instagram ndikotenda ndidoni comment ndikoripuwanga manda tisere ona Kidi kharira velese vana vatuku kana vamwe vhathu vane vhori vakatitotoma kha inḓou tshimwe ya zwa vhoramiswaswo ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine vha fanela u zwi ṱhangela nga nṱhani uri vheiwe uri ndi vheiwe vhane uri no ya na guda na zwi vhona na zwi tshila no no vha kha iṅwe level ine zwino ni vho to kona no to amba uri hayi ri ḓa na musi shango ḽo valiwa rine ra ri khou ḽa so ndori vafane ndi buḓo vafane vha dzhie tshiṅwe musi vha tshi ṅwala vha ṅwale vha ite research vha zwi ṅwale fhasi vha ḓe kha rine vhane ra kona ri ḓo vha sumbedza nḓila uri like musi u tshi ita comedy special arali vha tshi khou ita comedy special ndi miswaswo ine ya tea i vhe 1 hour so vha fanela vha ṅwale i vhe 1 hour vho no shuta ri ya kha SABC kana kha SABC plus ra rengisela yone ri kha 1 hour comedy special ya Miss P ndi 50,000 vha hole vha vhe shapo vha tea uri vha ite zi merchandise ndi zwiḽa zwo uri arali ni Miss P ni remiswaswo ni semfa ni ite zwikipa zwa Miss P ni ite zwithu zwine zwa wanela zinḓuni zwine zwa vha na Miss P ngori namusi arali ni siho stage ni vha ni khou ita tshelede ngori na zwithu zwine ni ḓo vha ni khou zwi rengisa zinaini so then na zi social media accounts vha fanele vha shute
but quality studio bashoot light ibe sharp ba this video zeka TikTok zeka Facebook zeka YouTube ngori ara choose quality ara ko shoot nga ku phone kune kwa stivale ngwasi kono ita chelete u fanele u shoot nga phone ya divale nori chelete ijena kha zwo zwine zwa vhuri zwina mudziyo ana muthu nanga posa chelete kha tshithu tshine a kono tshivhona zwo ri apa fhethu bo ne bona ngori na musizo athi no ambara rukuswa na vhathu vha kona zwi vhona uri na Miss P ambara rukuswa ri fara mu hira ba MC ri kona mu vhona azona Fumbiri wa mine mthiso pulapula FM arsimeri o rengisa vana bindu line va ṱoḓa u ita khunguwedzo ya loka Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu@sabc.co.za ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM ri na nnu misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. tshine nṋe nda nga vha vhudza tshone ndi tsho uri vha ṱangana nayo munna ti vha songo vha muvhudza mafhungo avho a tshiphiri ndi khou bva muvhudza ndi kha ḓi tou swika hafho ndi ri hei ḓuvha ḽi ḽa namusi ngo nda ndi khou lemelwa badi nda ndi khou ḓo vhusa upfi ndi mi nda ṱavhanya nda ri a tshi ka muvhudzi yo muthu ngori namusi nda ḓo vha ndi khou tshingelwa ngazwo mbekanyamushumo ro ḓigeda vha na Miss P namusi ro ḓigeda na ene Kediboni wa Mulaudzi uri ndi ramiswaswo ono badeliwa ndi ngazwo namusi ri khou tou itewa uri musi ino mbekanyamushumo i sala swika magumoni na vhe une na vho ri ni ita zwa vho ramiswaswo ndi mani tshi vho kona u zwiḓivha zwo ri zwa vhumakuma zwi a konadzea ha mafhungo soko pfhi dani ni ime khonani ni soko seisa vhathu ni soko badeliwa a zwi nga ni shumeli na luthihi www.phalaphalafm.co.za kana vhashumisa Facebook ndi Phalaphala FM rano misi yoṱhe kana vhashumisa YouTube ndi Phalaphala FM rano misi yoṱhe vha kona u vhusa mbuso iṅwe na iṅwe ine vhone vha vha nayo Kidi ḓuvha ḽa tou thoma nṋe ndi tshi hasha ti na ndi kha ḓivha muṱuku mara ndi kha ḓi tou ḽi humbula zwavhuḓi na tou thuwa nga maanḓa ndi khou ṱoḓa u ḓivha ḓuvha ḽi na tou thoma u ima phanḓa ha vhathu a si khou vhuya ro vha ri khou ita show Carnival City nga ngei Boxburg nga ngei so zwe nda ita zwone ti ndi a zwi ḓivha uri ndi a seisa so ndo ita research nda sedza uri nda kona u vhona uri na comedy shows itiwa ngavhi nda ya 4 ways muthu wa mfunza comedy u pfi Joe Parker o overseas zwa zwino UK nda ri kha Joe ndi khou ḓo ita zwa miswaswo Joe a ri no i ḓa i vhege ḓaho Carnival City ndi khou tou zwi humbula nga ndi mulova like ndi swika ngei ndo tshiwa tshipengo ngori ndiri before u tshi ya stage ti zwi vhona nga zwi a leluwa mara u tshi dzhena stage hu na vhathu vha maḓana mavhili vho lindela u vha seisi ndi a zwino like joke yanga yo thoma yo vha ya uri ni a vhona mutambo la une pfi pool snooker ndo ri snooker ndi mutambo une wa vha na tshiṱalula nga ngomu you know ngauri bola tshena is like rwa bola ntswu and wato bola tshena ti dzhena ngomu dindini la une like you know I'll lose the game mara bola ntswu ya to dzhena upfi wo kundiwe so don't chuisa mara nda thoma over hapo a thongo tshisedza na murahu you know ndo thoma u shuma nda swika ndi tshi uleliwa nga vho Joe Parker so miswaswo iya takaza ngori zwa zwino ndi khou ṅwala miswaswo ya Xitsonga na tibathi joke ta Xitsonga mina una imwe ndengo kama ri sathu yapo ni amba nyambo ngani ne ndi amba Tshivenda na vulavula ngiaba Slovedi ngiyabulela ngiyakhona ukubua ngiyakhuluma ngiyathetha I can speak probeer praat ja, a big dan jy sou kan sê nie praat Afrikaans. Afrikaans Ek jy kan nie praat ek Afrikaans probeer praat leer en skryf Afrikaans. Nou want Okay. the problem as Chiburu ndro na my fi ane tia faces like bo dear mekar. Ndro dear mekar ndo bona ngar dear mekar zwi amba uri votila goloi. Dear mekar kanti kwa zwi amba uri no. Zwi amba uri Ziko votila praat goloi. jy hangwa Dear mekar. So yeah, so ndibanya ndibanya ngo ṅwala miswaswo ya Xitsonga ndi khou ṅwala miswaswo Xitsonga una muswaswo wenda ṅwala wa Xitsonga uri na vhona musi ni sina airtime ti una ifilela mukhuwa lina ri you've reached your call limit please recharge your account before attempting any further call I think ri tea uri dzhenise ifila mufumakazi wa Mutsonga ngomu ane a ḓo ri vhudza uri a una airtime like musi tshilinga zwo founa u sina airtime ungari ngo to muvhona tshiri Miss P i swi tiva kahle a una airtime nga ipengeli na famba ya wela le swi tiva kahle ku ri na airtime wena nga ipengeleni famba ya wela le na nyimbo Xitsonga ti nyimbo Xitsonga zanga swi cele like you know ni wana like
and then don't forget nyimbo zabo Thomas Chauke like the CD, I think unabathu vanoka this ufi CD zabo Thomas Chauke wakono zirenga kazi hardware like we'll build it we'll build us warehouse ufo like ndiko intiso batsonga bakayini ku ri ti CD ta Thomas Chauke masukota ku ti xava a build it na build us warehouse ani ri va ri tisimu ta Thomas Chauke ti aka miti maswole so loko mi heta ku xava ti-cement mi ku na CD ya Thomas Chauke mi ya kota ku aka muti wa n'wina Kiriwe. Ini nyakorulisa na wakoma na washu na varatu na wakoma na washu ndiko ḓo ri ni nkhumisa ri ka ḓuvha ḽe ine ta miswaswo phanḓa vho Desmond Tutu musi ni tshi khou pfa vha tshi se iman ni tshi pfa izwi Actually, I think too few. Oh yes, yeah, this one because it was like you saw He hadn't asked for that. So, don't say something. This one, My life, I think my life will change completely after this. I will tell him big mama on. And Dobenda says, Rikatova Dobenda says, Nelson Mandela, and our Ramaphosa and Nova Saisa, Nabu Zuma and Nova Saisa. Yeah, you know, Genta Kazangor, Arako says, the Badea, Jambori. Budele waliji andi lone. Ngoro ndiko no sisa mianga izo iko sema msereyan. Na kotsianga borisia mivhili opera na bonda chiba saisa. So ndiko sesa bo miss pin ko sesa ba teachers ba para para FM. Jambori ndi budela buti. Ndiko no sesa abathu bote. Muye wa mukala wo direnga mulalo. Muye mukala. Kuto to diba uri musi ni tshiko seisa badivaleya kana bo Desmond Tutu na vane bo bathu banji bena bahamba bane ba bori ndi bathu mana rasta zone bathu ba nthanga manda na musi ni ko seisa mkeguru ndi nyiwona ri ndi musesa na zwifura zwino apa ucheno huma hezwi ndi zwone zwanga muthu mthi ndi baby banga musi ndi chipeza ndo ndi chipeza hora ro thoma ndi chora ti ndo na jam hora ndo isayani you know ndichibuza mianga wote you know ndichibuza mianga you know yatakala ndaironga misoso mivhili miraru you know ngori ara ushikono seisa ngori ndo benda show musi khosi ya chiwini vone chiwini vachi before bachilova ndo benda ndaita show nga ḓuvha ḽa mabebo ḽavho ni wana uri na vhakegulu na vhakala vhane vha ḓivhi tshikhuwa mara vha kona u sea ngori ndi khou ita misezwo nga Tshivenḓa nga Xitsonga zwezwo ne zwo ntakadza ngori zwi a sumbedza uri ndi buḓo ḽavhuḓi ḽine ndo na vhathu vhane a vha zwi ḓivhi uri eḽi ndi buḓo vha kona u sea so ndi zwezwo ndi ḓuvha ḽe nda vhona uri no ndi buḓo ḽavhuḓi ndi tonga ndi khou vhona mukegulu u bva kha uri ni ite accounting na musi vha vho sea vha dovha hafhu vha vhona gwama yazibona so zwi sharp you know ndi khou vhona mulezi ono khou bva kha mulisa nyamande ari bva makonde ari roṱhe fhano kha Phalaphala FMSP ari uyo muthu u shuma u ita zwa miswaswo fhedzi nahone hone a vha tami na u bveledza vhathu vhane vha zwi funa na kha musi ngauri iyo thoma no ḓi ṱalutshedza kha renda brise fhungo ḽa uri ani ta mubveledza na vhaṅwe vhathu vhane vha funa ndi tama zwone I think nga ila company ya SA Comedy Academy no ndi zwi tama so arali muthu a khou ḓo ita zwa miswaswo kha ri kwame anga kwama Phalaphala FM ka Miss P u ḓo rumela dzi nambara dzone kha ndi ḓo vha founela ri kona u vha thusa uri na miswaswo u ṅwala hani u i performa hani u fara mic hani ngori arali o fara mic so vhathu vha nga zwi pfha u khou ri mic u fanela u fara so ya ndi nga takalela u vha thusa na zwiṅwe zwa zwithu zwine vha ni khou zwi amba musi hafha ni tshi dzhena na ri ndi nga si kone u zwi ita ndo ima nga nṱhani uri a huna vhathu ngori arali u khou ita zwa miswaswo hu si na vhathu vhane vha khou thetshelesa a zwi iti ndi u fanela u vhe na vhathu vhane u khou amba navho ngori athiri na vhona musi arali Oscar o vha o founa fhaḽa ndi a kona uri ndi ambe naye ri khou ḓi amba ri khou ḓi gwara ngori arali hu si na vhathu then I think na muhumbulo wa kona u zwi vhona uri mara hezwi a zwi iti mutshilisi wa Phalaphala FM ndi khou tou humbela nga zwanḓa zwivhili uri musi vha tshi rumela milaedza yavho kha vha ṅwale nga nḓila ine zwa kona u vhalea ngori musi mulisa tshikhuwa tsha hone na Tshivenḓa tsha hone vha mba u thoga vha ri hani ndi western ya kutama ha makhitha vhalaudzi vho zwi kona hani u bveledza muloro wavho kha zwa miswaswo vha sina na ṱhuṱhuwedzo ya vhabebi kana ho vha hu na muṅwe ane a khou vha ṱuṱuwedza na
nne ngori zwimbiluni zwimuyani wanga ndo to shuma nga nungo zoṱhe nda ḓikombetshedza nda ṅwala miswaswo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nda ya hune ya performa hone hune ha vha na zwa miswaswo nda swika nda lingedza mara u tshi thoma wa balelwa thi nda lingedza u swika hune nda kona u zwi wana so arali vha thitshi maphalaphala arali hu na zwine vha khou zwi ṱoḓa vhutshiloni thi vha fanela vha linge nga nungo zoṱhe uri vha zwi bvelele ngori arali vhone vha sa linga nungo zoṱhe a huna zwine zwi ḓo itea ndi ḽa mafhungo ori musi u tshi wo funa u vutsheledza na tshifhinga mbo ḓi ya 10 minute ndi u livha kha vhara ya vhuṱahe thome ri fhire ngafha kha vha ḓi lugisela Parapara FM Royal Heritage Festival. You ready? Kaba dobe tikiti yabo zwino vasedze thungo. Mulakulu wa findua. Early bird 195 randa fedzi. What? 195 randa fedzi. Oh yeah. Ubva zwino swikela dzi 31 July. Ubva half idogonya. Vavo do badela 230 randa. Kabari gidi vadobe yabo zwino. Ticket Pro, Spa, Sasol, Power Fashion, BP, Hollywood Bets na Fresh Stop zwana ṅwahandi zwiṅwe kha vha renge tikiti yabo zwino vha rengele na muthu wavo. Parapara FM rinanu misi yote Ridigeda ka Parapara FM uno rengela Magrita tikiti yo ya Royal Margarita thango do ngori uko da mafelo na wezi thango do takala ya ri ndo ita plan ti mara nambuso for rendani skwilo rendani dombuza ndinya ane bindula bathu furnitures ndi bindula nyi yeah bindula bathu furnitures like nazo ndako do kari mu phone ari mu phone rendani na bindula bathu furnitures nyi over chera bra to bindula bathu furnitures ndiwala bindula bathu furnitures yeah vana valauzi ri na airtime ndo vona ri khou founela vhathu zwino live ri na airtime ri ndasa valauzi a zwone ai atini dzula ni chiri ndia tini dzula ni chiri auna masireni apa mara ndikomfonela zvo ndikho ḓo ri muvhusi hanefha muya igoli obe araba era ndo pindula ma kamusi ḓo founa ḓo pindula ai okay rendani yako fara phone mara msirisi basa ḓo ri tiko phone atike zwina ndiko phone rendani ḓo fara phone ma okay rendani yango fara phone ndako ḓo ri ni to muvhuse ne mune yeah ndiko ḓo rumela muraho nga 2003 musi ni tshi thoma new breed yeah ri dzula ri kholetshedzwa upfhi ri vhe na zwipikwa na zwine ra tama u swikelela ina ni khou tama u swikelela mini nahone new breed hobo mini new breed ngori ndi awo genge ya boramiswaswo vhaswa like nne wo Trevor Noah wo mani ndi zwen like namusi una bindu ti u fanele u register uye Department of Trade and Industry u le register le company or u kono u binduza na ze company inji as one nezo ndo chipiko changa chuba chari budo la zwa miswaswo ti lidoba budo lulwane in machero ene ndingo namusi ndi budo lulwane ngori bathu banji like bo Trevor Noah musi vachita miswaswo kas company ba charge abo 1 million uyanta
so ndi buḓo ḽihulwane. Kha ri ḓo lavhelesa mutakalo waṋu wa muhumbulo. Vhathu vha sokou vhona ungari khamusi ni tshi seisa vhathu ni ani pfukekanye kha dzi nyimele khamusi ni nga si vhe na mitsiko. Na riṋe ri vhathu ra vha na mitsiko mara zwine nda ita zwone arali ndi sa khou ḓipfha zwavhuḓi ndi ya u sedza miswaswo ya vhathu vhaṅwe ndi kone u sea na nṋe ndi ngori miswaswo nga tshikhuwa is the best medicine. Arali vha si sharp a vha yo sea vha ḓo ḓipfha vha khwine afterwards, you know. So zwa zwino nṋe ndi a kona uri ndi ye hayani ndi yo dzula na mukegulu, you know, ri dzule fhasi ri see, you know. Ri u vha na muṱa kana na vharathu na vhakomana, you know, arali u sa khou ḓipfha zwavhuḓi sa muthu thi u fanela u ambe ngazwo uri a thi khou ḓipfha zwavhuḓi. Izwo zwori u sokou dzula uri munalili ulela tumbuni ndi zwa kale zwezwo. Arali vha sa khou ḓipfha zwavhuḓi vha fanela vha ambe uri vha khou ḓipfha zwavhuḓi. So ndi khou pfha una lungezi nga maanḓa luno khou dzhena musi ri tshi khou amba. Ḓo ni ṱalutshedza uri zwo leluwa hani u seisa vhathu nga lungezi kana nga Tshivenḓa, ndi zwifhio zwo leluwaho, ndi zwifhio zwine na pfha uri hezwi zwo leluwa? Ndi zwa luisimane yeah. Ndi zwo zwa leluwa ngori tri musi ri tshi shuma vho selelwanzhe ri shumisa luisimane, ri tshi shuma fhano kanzhi ri shumisa luisimane. Na Tshivenḓa tshone tsha takadza ngori sa zwe nda amba zwone uri musi u tshi seisa vhakegulu na vhakalahani u fanela u shumisa Tshivenḓa ngori zwa tshikhuwa vha zwi ḓivhi, no. So zwa luisimane zwo leluwa mara na zwa Tshivenḓa zwo leluwa na zwone mara zwa takadza na zwone. So yeah. So nga hafha kha Tshivenḓa na dzone ndo dzi ṅwala fhasi? Ya Tshivenḓa u fanela u humbule nga Tshivenḓa u si ṅwale nga Tshivenḓa ngori arali wa tou ṅwala nga luisimane miswaswo ya Tshivenḓa a zwi vhi zwavhuḓi. Tshilisi wa Phalaphala FM mbudziso dzavho ndi tshe ndo dzi lindela. Ndi khou ḓo ḓivha kha vhona uri ndi zwifhio zwine vha tama muvhuso u khou ḓivha hone khou kidi vha shumisa Mulaudzi PRSABC.co.za Twitter@mspn_dj. Ri kha ḓi ni dzudza kha tshidulo tshi no khou fhisa. Ndo zwi pfha uri una tshidulo tshi no fhisa fhano? Ndo ipfha phungo no pfha ngani kha mbekamishumo ya vhege yo fhelaho. Tsha tshi khou fhisa ngori beni ndi muthetshelezo wa mbekanyamushumo yashu ka? na phala muthetshelezo vuma ile face. Okay. Ni ngo pfala uri ini ni ngori fhura. Renano misi yote ayo tsha shumisa uvuma yone fhedzi ndi kale ri na miṅwaha minzhi nga maanḓa. Ndi a ḓi mara tri hune wa ya hone u pfha hu na Phalaphala, so ndi ngazwo ndi tshi ri uvuma yone fhedzi. Mara renano misi yote ndi a zwi ḓivha mara, you know, u tsha Cape Town ndi Phalaphala, u tsha Durban ndi Phalaphala. Miraru minete ndi vha kha awara ya vhuṱahe. Khoyo u khou dzula kha tshidulo tshifhisaho. Ndo ni dzudza musi muthu o dzula kha tshidulo tshifhisaho ti a huno u hana u fhindula mbudziso. A zwi ḓe a huno u pfhi hayi na comedian, so azide niko lenga na ulenga ndiko lenga hewana washo kharali hapfi nangani muthu muthihi ane na khou funa u tou mugwara fhano kha Phalaphala FM ndi nga nanga nyi na mugwara na ri ndi nga nanga mara not riṋe ngori ndi nga nanga Mr. Lava Jones. Okay, na ri minga Jones the way ya pfufhala nga Jones kha basa bo dzhenisa muvhili wote. Atika basa dzhenisa tshifhaṱoni no ka Jones bo dzhenisa muvhili wote ndi rubva milenzhe no swika ṱoni ndi Jones, you know, Mr. Lava. No vhuya na gwara muthu a ṱoḓonirwa? Ndo vhendeswa court nga miswaswo nga bo Ivan Khoza ndo dia joke nga ṅwana wavho ya kwata ngwenya leswa court nda vula case Sentin police station. Zwo zwa nthusa ndori muthu ndi tshipfa naye back then khotsi yawe na bo Ivan Khoza vha tshikoloni tshithihi, so vha swika vhambedzana ra vha mfarele a khou ita zwa miswaswo. Ya zawo ngafareliwa ni tshi ḓere ne ḓere no ambara pijama kana dzi boxer na tshikipa. Zwa pijama ndi zwa dzi cheese boy. I mean re vhathu vho bvelaho, so ngori vhathu vhane vha ambara dzi pijama na vhone vha khou dzi shoponi vha ambara dzi pijama zwi fana zwifhelo zwezwo. Unga Pick and Pay vha ambara dzi pijama vha venḓela ari zwi ni tshi bva kha matshiloni ḽa mini ndi ḽa Wheatbix na nga mafhi a rotholaho ane ngori na dzi conflicts nga mafhi a rotholaho. Mulezi ono pesela ri tshi khou lavhelesa ndo tsha na tsi kofisa zwisi zwone musi ndo to ni babalela ndani zumbedza zwine zwa vha ava ndo to ni babalela hoyi ndi Mulaudzi washu thi nga si ḓovhela ezwo. Okay, mulezi une na vha nawo kha musi ndi tshi khou livhisa kha vhaswa na vha muthu mona mona a khou thetshelesa ri tshi khou lavhelesa mafhungo uri ri khou mana vhathu vhanzhi vho yaho ngo fhambana. Zwa uri ni ḓo fhedza tshikoloni no ṱoḓa mushumo a zwi tsheo, so a ri vule mabindu ri kone u ḓiṋea mishumo riṋe vhaṋe ri kone u ṱhogela miṱa yashu ngori mabindu o fana vho le a ri Pick and Pay lo thoma ḽi bindu ḽiṱuku na musi bindu ḽihulwane, so ri fa ri thoma mabindu ashu ri kone u ṋea vhathu vhashu mishumo ngori vha thoma bindu na musi i tshi fhela miṅwaha ya fumi bindu no no hula. Kha ri thoma bindu ashu, kha ri vhe vho rabulasi ri na mavu, kha ri ṱavhe ri rengise zwiḽiwa,
kha ri fuwe dzimbuzi na dzikholomo you know hezwiḽa zwo ri u ḓo ḓa makhuwani wa ḓo shuma a u tshena tshelede makhuwani kha ri vule mabindu ashu ri kone u ḓiṱhogomela na u ṱhogomela miṱa yashu Kedi ndi khou livhuwa nga maanḓa no swika na musi tere o livhuwa nne khezwo mthetshelezi wa Phalaphala FM matambeka mishumo ya Ridigeda yo tshimbila ngo rali na musi nga ḽavhuraru ndi khou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe wa vha tshipiḓa tsha nombeka mishumo vha nga vha khou tou ri ṱalela ndipo ne vha vha hone kana vha khou tou thetshelesa kha vha zwi ḓivha uri vha funa nga maanḓa nahone musi nṋe ndi tshi takuwa hafha vhone a vha dzimi radio hu khou tevhela mbeka mishumo hu khou thoma ra mafhungoni a khou tevhela Jones Mr Lava ono khou ḓa na mbeka mishumo ya ri adzedza u bva kha Miss P kha madekwana vhuḓi SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa jisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga a luime lwi Alex Nechapasha ndo livhuwa vhukuma na tshifhinga ndi awara ya vhuṱahe vhathetshelesi ndi madekwana vha tshumelo dza shishi vha khou thivhela vhathu vhukule ya kilomita nthihi u mona na vhupo he bada ya kwashea tshiṱaratani tsha Biri vhukati ya ḓorobo ya Johannesburg zwine ya khou humbulelwa zwa uri zwo vhangwa nga muthutubo wa xasi